Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha namuhla ngilele kule apartment yami 3.5 million. Yes simangilele ngapha amaphupho wami abamnandi. Immediately mangivuka lapha ngakhumbula ukuthi konje umuntu unemoto ngathi yazi nathi ngicheck kule window lami exclusive fast. Mangithi hla ngiyayibona ishova kalo lipakile lapha ngisale ngithi yazi nathi ngiphumela ngaphandle ngibona ukuthi izikhiphani plus wera namuhla ngathi on. Mina before ngiphumela ngaphandle ngimake sure ukuthi ngiyandlula ngifana nawe phela baba umloto kulamalanga asafika ebusuku kuphela nasemini uyabhobo. Imagine afike ngo12 lapha athi asambe sekamereni lakho makafika athola ungakandlulanga. Yes into yokuthuka yona. Mara kulamalanga sekashayela phansi isikhiphani sinsane Porsche kasabalanda abantu ne. Kahle kahle ngaba nemoto uvela uvilaphe nepeka nami ngintshela ukuthi ngiyayekela ukwenza ama vlog. Mara ngithize mangihlezi ngiwani lapha ngizihwaqula ngabuya ngakhumbula ukuthi hayi man lana ngikhona namuhla because of ama vlog nani. Hey makumshana uvuke ekseni yo. Ngiyase sakushanga no7 mara bheka idolo lakhe ukuthi selimbashe njalo. Before ngiyekela ama vlog kamara kumele nginikhumbuze ukuthi when you use the link and promo code on my bio uzotholela 50 rand yamahala hana ama spins ayi 25. Plus uDecember around the corner guys ningayeki le 50 rand. Kwazi bani ukuthi inhlanhla yakho lena ungazithola sona ama 1000. Mawuhlakaniphe kahle futhi unenhlanhla le 50 rand leni ngakwenza ukuthi uthenge izimpahla zaka Christmas. Konje guys on my previous vlog isiphi story ngisicocela hafu ngathi ngizochubeka ngicocele sona. Yes naku ngikhohle. Konje no last nomshana shaya inkukhu robbery lapha sathatha wonke amaqanda sathi sifuna ukwenza English breakfast. Vele ngithize mangene kitchen namuhla ngavela ngakhumbula ukuthi konje manje kunamaqanda nangapha ngihlangabezana nawe etafeni ngathi yazini angisamusha isikhathi athi ngiphule liwani lapha ngenza English breakfast fast. Ngithi ngiphula lokuqala lapha livele libonakala ngathi inkomo zesiri ngibona ukuthi ayikhona lamaqanda lawa nenkinga ngibambe lesithuna futhi mangithi ngiyaliphula leli sithuna li right ayikhona kusho kona ukuthi leli lokuqala likho right. Ngithatha ispoon lapha ngithi athi ngirura ngilibona ayikhona lelicanda lela likho right kahle kahle bese ngathi liyobola. Yiko sesamvela ngawadla amaqanda ubaleka izinto eziso. Imagine ukuthi uphula icanda lapha kuvele kuphuma inswele. Yes ngavela ngayipopona ingozi ngabona ukuthi leli mangalibrangi inkandi ngangizilisa amaqanda ngasho ngilithatha ngalimikisa straight edrainini lapha ngalichitha ngathi yazini ukwenza ubulula athi ngisale ngithathana lawo amanye wonke ngiwaphula mangibhizi ngiphula lapha amanye right amanye awekho right but angikhona ukubona phakathi kwecanda ngasala vele ngathi yazini wonke ngiyawaphula la maqanda lawo. Konje khona le ndlela le yokutesta amaqanda ukuthi iliphi li right iliphi lingasi right uyalithatha ulifaka phakathi kwamanzi elikhuphuka korele ihlako li right. Konje guys isebenza kanjani lento le yake nikhumbuzeni. Manje sekumele ngize no plan B ukuthi ngiyodlana for ibreakfast ngithi yazini nathi ngicheck lapha efridge ngibona ukuthi izikhiphani engakhumbuli konje sisamwezana lama chips lawa wathi ma frozen what ngathi yazi namuhla khe ngwazi wami ngweza ukuthi amnandi nangicela ngokuwadlisa sona. Into engishaka ngazi ukuthi ngiwafaka kanjani emafutheni because anamanzi and amanzi awahlanganike namafutha ke phela guys. Amariplan lona lizo zakha ngasho ngilanda ibhotolo lamafutha ngale emkhukhwini fast mangithi hlana inkukhu kamakoko yajika lapha nayo yazi le nkukhu lengizogcina ngiyenza ibreakfast yena iyangazi mara mangilambile ukuthi nginjani. Yazi kukhona yozama ukuzenza spoon ngamathi hey ibhoto wara what hey le bhoto li right malisona sipheka ama chips ekhasini shoot manje mina kumele ngilikire every day fast bese sewachisa amafutha lapha ngathi yazi nathi ngifaka ichips leqala ngibona ukuthi izikhiphani. Yes ngayezwa athi ngathi yo umuntu uzochisa umuzi mosla. Mina kahle bengifuna ukuthatha lama chips ngiwafake lapha ku microwave ngwa defrost kuphumele ice but haya kenziwa njalo vele waphosele njengoba njalo. Bantu ekudala nenza ama frozen fries ngicela ningipheni plan because lento leyo kwafaka sa freeze la ngithembisisi kahle mina. Fast bese sengiqedile wafaka emafutheni lapha sengilinde ukuthi avuthe ngithi yazi nathi ngicheck le bhaka kamdala ukuthi kahle izikhiphani ngayo. Yo phela kudala ngagcina kuyivula lana phambili ngicheck ngibona ukuthi izintamba amagundwana akazidlanga avele mangivula ngiyabona ukuthi ala nahlezi kuyi festival yamagundwane buka ukuthi kunjani but engine yakhona isese fresh guys nani niyayibona nethi ukuthi igcwele idust kuphela ne interior isiyavuma nethi ukuthi igcwele idust kuphela mangithi hlala lapha ekhoneni hawu na inkukhu kamakoko ibekela amaqanda la kusho kona ukuthi lawa sese fresh ngicabanga ukuwathatha lapha ngiqhubeke ngebreakfast yami mara ngabuye ngazihwaqula ngathi yazini athi ngiwayekele lawa la ngibona ngivula sona le veni bengithi ngiyivusa guys but mayile inkukhu kamakoko siyangiphazamisa lapha sekumele ngiyilinde iqede ukubekela. Mara ngizawuthini inkukhu beyingazi kahle bekumele ngizitshele last week lezi inkukhu zingasabekeli lapha evenini ngifuna ukuba busy ngayo fast bese sengathawuthiwa ama chips wami lapha enhleka ngiwazi ukuthi mawavuthiwa kanjani mara ngivele ngathi yazini manje mina senyawakhipha azavuthiwa la ngenre niyazi mosikuthi 6 kana isala ngasala ngathi yazini nathi ngi-8 na 11 emnyama lapha yes samalanga la ngikuphathwa enreni ngamasa kudala ngagcina ukudla acha unamuhla ngizizwe ngikhumbulile ngathi athi ngifaka lapha yeremara ngidla ngesikhathi esirong sekusehlobo ikhwapha lekwenzana hawu ngithize mangiyodla lapha ngazibona senginomsila wenzani lona ngavele ngamvalela umnyango wakho kodwa tama yumngayenzi sona man nami ngilambile ayi ngavele ngimzwela lapho umshana wami ngathi okay hamba uthatha isikotlelo sakho sokudla fast hawu umuntu ngimthuma ukuthi ahamba uthatha isitsha sakhe abuya azozifakela ama chips ayi 2-3 nyana nangisekabuya ne pitbull lapha kanti lo mfana lo unjani yabona guys umuntu uyamema yena bese umema abanye that's why nasemcimbini mayisengenwa ngama invitation bakhathelwe yini lokudla lo kahle bengizimedele mina ngiyi1 umshana ngambona khalela ngamema yena wamema ipitbull ngisathi ngibabaza ukuthi umema ipitbull la mema inkukhu yakhona ihlezi njani ungazusho ukuthi ibekela amaqanda lapha kanti next igada ukudla akuyisinku uzoyibona ukuthi yoza ngespeed esingakanani. Hey guys ipitbull cishe lafa yazini ngizoniqoqela le story kahle bengithukwe.